L-erba' filgħaxija tneda dokumentarju bl-isem Defni Eroj Maltija li jimmarka l-5 anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Dokumentarju li jitratta l-istejjer li Defni Caruana Galizia kitbet warhom u kixfet tul is-snin. Il-ġurnalista Maltija li nqatlet f'Ottubru tas-sena 2017 permezz ta' bomba li tpoġġiet fil-karozza tagħha kienet kritika prominenti tal-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat u fost l-istejjer li kitbet dwarhom kritikat il-beħ ta' ċittadinanza lin-nies li ma kellhom l-ebda konnessjoni ma' Malta. Il-ġurnalista Defni Caruana Galizia kummentat dwar kif ftit xhur biss wara l-ħatra ta' Joseph Muscat huwa qabad lil Henley and Partners biex ibigħu il-passaporti Maltin. Caruana Galizia kixfet ukoll il-kuntratt ta' 3 sptarijiet pubbliċi ma' Vitas Global Healthcare kien miftijem qabel ma saret is-sejħa tenders u saħansitra ppubblikat il-kuntratt sigriet ma' Vitas. Kritika li xejn ma kienet niżlet tajjeb mal-gvern preżenti. Apparti dan Caruana Galizia kitbet ukoll kif is-sidien misterjużi ta' 3 sptarijiet privatizzati ma żammew l-ebda waħda mill-wedid tagħhom għat titjib fil-kura tas-saħħa li kellha tingħata lill-pazjenti. U minkejja dan kollu l-gvern ħalihom joħorġu mill-ftehim u jbigħu l-isptarijiet bi profitt lil sit ġdid. Id-dokumentarju Defni Eroj Maltija jsemmi kif din il-ġurnalista kixfet diversi skandli li kien involut fihom l-eks Ministru tal-Labor Chris Cardona. F'dan id-dokumentarju jissemma kif permezz tal-kitba investigattiva tagħha, Defni Caruana Galizia li kixfet ukoll il-kumpanija 17 Black ħadmet qatih kontra l-korruzzjoni u l-ksur tas-saltna ta' dritt.